okwiha omwaka gw'2020 ubwo omugyera gwa Nyamwamba guboga abatura basisikarirwe ebintu byabo bakatwarwa omu kampu ya Muhocha na hata gavumenti tekabwine itaka ry'okubataho ab'ekitongole kitari kya gavumenti kya Kichunguro Angel Center kiireyo obuhwezi bw'ebijwaro na n'embuzi 10 ez'okuriisa aha batura aba kuhereza embuzi ezi Kasese district ino mukago na MBA yasayiningire project y'embuzi egi jankata banze tohondozo tureba abantu aba uko batunga embuzi kandi nkashitama nabo bampamiza bagira ngo kimwe ekikubasa kubabisaje no kutunga embuzi nizara munonga kunuya nizara babiri kandi bineshaka cyo kurisizamo Kanone David Kabigumera or director wa Kichunguro Angel Center nagira ngo bamazire kukwatanisa na town council ya Muhocha okubahereza itaka ahibarije no kubegeseza kuhinga emboga nangama na town council hariho mwanya itaka erukunuya etukuza kuhinga mu emboga ntwendo mwanya ugu abantu aba babe production center y'emboga tagatwa kubahereza itaka erumu irrigation harumwa mizi izo projects ezituriyo ntutandika ngo nikiza kutuyamba twena tekitu twenka abantu 10 konka ne cy'abantu bona baninteka teka anti buri omwe naiza kukwata embuzi agirise kwera azare ecana cyahise myezena 5 tuche ondijo muntu oguna yongeragira ngo nibija kuzitaho na n'obumanyiso okugira ngo hatakagira waziba that we are going to put tags on these goats so that the project is well known in the community. When someone wants to sell it off without the consent of management, the whole community will be knowing this is a goat or a project, one of the goats under the project of Kichunguro in partnership with Muhocha sub-county. Amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi.